jam lah. Temu tak jing em yang ini deep freezer mau yo pi bo itu rap nek ka. Te yo pi pada asli les ni mat kat teng ka ruko mo da bo da set ya tu deep freezer mo wira ko penne ka mo smart sip. Haka Pratari unailar 8,000 RPOR u Deputy Director Katanat Fisheries ka Jela Uje Suchiang ulawan pli kidukan di dokha ni ka fish retail outlet hayo siap jawai ka bade ka try da ka jawai Presbyterian Church. Haka jingalang bapenya du Reverend Inong Plo u Chairman ka JPC Market Management Committee u Arambui, Superintendent of Fisheries West Jante Hills u Ongba menshua hapo ka Jela lala ban penmi dokha tang 1,000 hadu 1,000 metric ton shisnem kat ba mentapan nadu badan ka Megalia Aquaculture Mission lala ban penmi hadu kat prahajar hadu kat kendai 1,000 metric ton shisnem. Nangta hadin balala ban penmi ikidok ha lala bakarukom bu batrukom de kamlong ka bakhut kumta ban poi syakathong lapli yakini kidukan de dokha hakaba ka West Jante Hills kani kala long ka baar bat ka baladan lupa ka wei dei hawa ya jer. Hak Pratari unailar 8,000 RPOR u Deputy Director Katanat Fisheries ka Jela Uje Suchiang ulawan pli kidukan di dokha ni ka fish retail outlet hayo siap jawai ka badai try da ka jawai Presbyterian Church. Hak jingalang bapenya du Reverend Inong Plo u Chairman ka JPC Market Management Committee u Arumbui Superintendent of Fisheries West Jante Hills u Ongba menshua hapo ka Jela lala ban penmi dokha tang 1,000 hadu 1,000 metric ton shisnam kat ba mentapat nadu badan ka Megalia Aquaculture Mission lala ban penmi hadu kat prahajar hadu kat kendai 1,000 metric ton shisnam. Nangta hadin balala ban penmi yakidokha lala ba karukom bu bat rukom di kamlong ka bakhut kumta ban poi syakathong lapli kini kidukan di dokha hakaba ka West Jante Hills kani kalalong ka baar bat ka baladan lupa ka wei ka dei hawa ya jer. Ya kini kidukan lasdang banshna haka sautari kuno pra 8,000 arhuwe lengba ka jingerap ka bahan riu lak tengka na ka fisheries kat ba saw lak tengka pat na ka balang bala buru ya ki deep freezer ki perla ki sunduk bu dokha ki jaka side bat ki wei ki jingdan kam ban pentikna bakhoi basuba ka rukom de bat kumju ka rukom di dokha. Nakalang uji Suchiang ulaya roe ka rukom shna ka JPC Market Management Committee ya kani kadukan di dokha da ka baong baka jingthmu de bandi ki dokha ban penmi na po ka district ulai nuksa baka office trekam jung uru kala di dokha bat ki patba ki la ban je de ki dokha ki badang im hadin bayo iya ka jingkhoi bat ma de ka jingbang kum ki bawan na Andhra Pradesh balayap slam bat duna vitamin lang ay negas ngayon ni to may gantagan ni ka vidom kiting kumuti to retail fish outlet at kabarit TV ka jala kayong hakinig chikaw ka arsnen gyuden kiting penmi kadang man go kendo man ga duki sojar hadu sojar tam metric ton haga chi snem ndai na du walan si ka Makhalia State Aquaculture Mission kiting penmi ka ku ga duki socha sam cha da poy ga sa ka khat khandejar metric ton haga chis nem chis kaya kijing mo yung kinigit ka haba panmi ki to ubami yo ay ki vitamins yo ay kijing nagtoy ki ba income nang yo gi gute ya met ka phat yung nagkaroon ng lagi poro yun ki ka sarkar ng baga ni ka Blue Revolution kita ka da bon regar pomday karopom dispose kinigit ka chayaw sa hatin nem man go ko suba kanay tay daw lang baga skin Blue Revolution hosnem arajar khatra khat kende de yo ay ka ni skin ay ni ka jala ka yung di yo aging era ye kini ki ba chongdai kini ki yaw ki khat habro jala ka yung ikhnang wa ki kha ki budai ay yaw hat yo man gi wa khot ku subwa manab bam le yo man ki idawai do phon ye ka do ka yung kate to jing thmo yung ka ni ka retail fish outlet kabo omnes dang gini retail fish outlet hari jala yung ihos nem arjar arpau yo sanction ng kongi rei ha ko wes jai kate to fast fish rei ha fast fish ng wes jai TMM yo ya the second fish house nem arjar arpau wi dai gani retail fish outlet hai ni ko banang kom du yo ay to artadi hidon do wi ha ijen kita yo pensing wo ko wi ban hai ni JPC Giu maling itu por dan emo makeri kere lang wonga untuk percang makeri o percang gante mo ya opo gitu ha ya bahada percang bagi bi tuan gini ke jasen gini ke jakrup ini hajwai rap
slam ite por u egi iya kata kejing monjur nagalang dang yung ki teman ya kalau mau maker ya kalau mau begini ke kompi yung pi ini kapo citi ya hidon terabat kita ke kamero Oje songo senyawo ini ka Joai Presbyterian Church. Kawa de chimmi ka ni ka benta. O chimmi ka ni ka jingerap. Kawa igam ka department. O ginu gua kloy chimbenta o igam ka department. But the use cat wa ka jing chna yung pi ni gua chikai ba. O biang ba. Hindi retail outlet sa bon ma ki district like wala age. May bahang apa ega West Khasi Hills la. Dayo si tu la. Ang ini yo kom chna yung pi ka o biang ma. Te kulay sipon ni pi gam ga Joai Presbyterian Church ni bahag ni ka jingle yung pi man ka sket ko job. Au pa ega man yung ka building, yung ka structure yung ka building. Te kulay sipon ni pi ni bahag o crash tom pi. O man ka jingarap ila gam ka department, ura ka gam ka department. Limba ka jing crash tom yung pi kam ka balang yung Joai. Te ko au ong wa yo pi ni retail outlet kamu ang marumboy itu, mut kejing temu yang ia mut wau dai gini dekha, wau penmi nak ni ke district he, kata tak kejing temu marumboy. Gue ga retail outlet ga office yang hitai, kena ipi, itu dah dap slam dah run itu ga retail outlet itu. Te gi perlok yang ni jual lagi ga sa si sulong, jo ani chem yang tu dah gi dai dekai noi ta, dai dekai, lai thiet yang tu. Teman dah tiap kita kalau kom lek go Yusuf mut khot Yusuf bayu kita kata khal lek go fresh daga debuk kita sentex daga borti mut kita khal lek go im tu dah jet di bro itu ingat dengan ni tu mut lek itu mut khot kena dong sedong teman dah kam te hadin ci arab na le benai ong te ngam senyau bang de gini kita khal ni yo ngadu na itu baik kan ni lah tiap khal saat kedor lah te yubi gini kita khal o man fresh yo mut katia songka MWI ta kijan bun ni walai khui la sia thu bi ta kani go wan andra ta slam ha mut katia slam MD mut kini vitamins la da dunna mo te ka tu ko ong pi open floor pi la da list pi ni go itu ni de kha local mo dai ni uman gam ka showcase ye ki mo ki jingkra stom ki farmers yung i wa ma kini ka district